Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мектептештер, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындагы мал базарга келдим. Сиздерге бул чыгарылышта сатып алынган оригинал бааларын көрсөтөбүз. Бүгүн күнгө ишемби 8 январь 2022 жыл. Азыр мына ушул Баткен шаарындагы ар ишемби күнү болуучу мал базарда турабыз. Бул жер мал базар. Мен ушул жерден туруп сатып алынган таза бааларын билип берейин дедим сиздерге. Биздин чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр, күзөтүңүздөр, баа бериңиздер, ой пикирди жазсаңдар болот. Канча чыкты канча? Мына бир кой чыгып атат. Канча болду, шеф? 11 миң болду, а? Ой экен? Мына кошкор экен, 11 миң болуптур. Жакшы эле. Эки киши окшойт, а? Канчадан болду? Баасын билбейсиңби? Адыла канчадан алдыңыз? 28ге. Кошкор? Кошкор, а? 28, а? Козусу менен, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, ошол эки козусу менен 28 миң болду. Бул жерде азыр дагы чыгып жатат. Мына азыр козулар келди, козулар билейчи баасына. Канча болду козу? 9,5. 9,5 миң, а? 9,5. Канча болду? 13,300. 13,300. Жакшы, семиздер бир кымбатыраак. Канчадан болду? Канча болду дейт? Койбу кочкор кой экен, а? Канчадан болду? 6,300. 6,000 сом, берки 6,300, да? 6,300 сом болду. Да, койлар чыгып атат. Шеф, канча болду? 14,5. Батыр! Экөөсү 14,5 болду, а? Кымбат алган берсин. Экөөсүнө 14,5 миңге алды. 14,5 миң сом. Дагы бир канча болду? 29,5. Үчөөбү? 29,5 миң сом болду. Мына 3 кой экен. 29,5 миң. Шеф, канчадан алдыңыз? 12 миң. Кошкор окшойт, а бирөөсү? Жок, соолук. Пучма. Бири пучма, бири соолук. Экөөсү 12 миң болду. 12 миң. 9,5. Ну, 12 миң, бири 9,5 миң болду. Баалар арзан эле. Жаңы жылга карата бир аз түшүптүр. 22 жылы. Башы биринчи жумасында турабыз. Дагы бир козу чыгып атат. Канча болду? Канча болду? 10,5 болуп бербедик. 10,5 бербедиңизби? Эчки канча болду ака? 5,5 миң сом, а? Мына эчки 5,5 миң сом болду. Караңыздар. Жакшы баа. Дагы бир кой чыгып атат. Кой канча болду? 7 миң болду, а? Могу кой 7 миң. Зор. Могу жерде дагы бир семиз эт багытында жакшы койлор чыгып атат азыр. Баасын сурайбыз. Жүүчүп кеп турду. Канча болду, шеф? 12,700, да? Дагы бир бастырыңчы. Моң караңыздар. 12,700. Жакшы баа болду. Hocam, bayağı tuttunuz. Ha? Yoksa onları ne kadar değiştirsin? Эчки канча болду, эчки? Билбейм. Бирөөнү көрдүң, а? Канча болду козулар? 13 oldu. Эки 13 миң, а?
7-8 миңден козуларды алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми эт багытында тойго алып бара тургандарда 10 миң сомдун 10 миң сомдун арасындагы акчага жакшы эле бир семиз кой алсаңыздар болот. Бул базарда негизи ушундай баалар. Азыр дагы көрөбүз. Дагы чыгып атат. Ава канчадан болду? Bekerli oldu. Bekerli айтын эми канчадан болду? İşte orada ne lazım? Bekerli. Özümüz olsa bekar oldu da ne? Сатылып атты демек, э? Алып келген сатылган эмес. Lan sırayınca. Kaç oldu o? 11,5. 11,5 ming. Ha yaxshi arzon. Yaxshi ekan, ha, 2 tish. Bo'g'oz ekan. Qisini bo'g'oz ekan. Qisini kerak emas. 11,5 ming bo'libdi. Echki chiqib o'tadi. Qancha oldi? 4 ming so'm, ha? Echkining bağları 4 ming so'm, 5 ming so'm. Çoğunları qimmat bo'lsa kerak. Mo'l жерде bir uy chiqib o'tadi hozir. So'rab ko'ramiz. Satilganmi, je alınganmi? Satılmay qolib so'raymiz. Tak, torpog'i bilan ekan. Qancha oldi? 63. 63 ming, ha? Nasıl uydu alıp tur? Muzos bilen 63 mingga. Kozu qancha oldi? 6 ming so'm, ha? Bu koz 6 ming so'm bo'ldi. Kim var ya bizde? Sen bir dikte mana. Mana bir torpoqcha o'tadi. Qancha oldi shef? 21,5 bo'ldi. Buni ajimmi? Ha, bu Bu açı torpoq 21.500 so'm bo'ldi. 21.500. Odomaldardağı biraz жақшылы. Uydun bağısı, torpoqtun bağısı biraz жақшылы ekan. Dağı bir qo'zni chiqib o'tadi, so'rab qo'yali. Qo'zi qancha oldi? Qo'zi bo'lgan yo'q. Satmadingizmi? Satmadingizmi? Yo'q. Satılmaptır. Bazarı şunday. Kede satıladi, kede satılmay qoladi. Bu endi aluvchining dagı, satuvchining dagı baxtman. Dagı bir ko'rsini so'rab qo'yali. Qanchadan bo'ldi? Bo'lgan yo'q. Satılmadimi? Dagı bir iki qo'ylarning bahsini bilib bereli. O'shandan jinqitaysiz, hurmatli ko'ruvchilar. Hazır mı bazardan çıkıp жатқандағы bir iki koydu ko'rsatıyoruz. Kaç oldu? 12 ming. 12 mingden bo'ldi o'zi ekosi bu. 12 mingdan 24. Ne oldu ki? Ko'ringlar, quyruqli qo'ylar 12 mingdan 24 ming bo'lib tur. Yaxshi baho bo'lib tur. Allah. Daha bir ekran tataylı. Daha bir qo'zi chiqib o'tadi. Qo'zi qancha oldi? 8 ming. 8 ming bo'ldi. 8 ming so'm. Mana shunday hurmatli bizim kanalning ko'ruvchilari, sizlarga jalpısından bir 10 maldın bahasını bul çarşıda ko'rsatdik. Özünüzler baho beringizlar, özünüzler qarab ko'ringizlar. Eng negizgi sizlarga original baholarni ko'rsatdik. Bazarın içinden emas, sırtından satılıp жатқан baholarni. Kommentariy yazıp, like basıp bizning kanalga qatnalib ketingizlar. Men Jinti Time, ko'rishguncha.